ljudi, dobrodošli u kako se zove sad, komentarisanje kanala. Znači ćemo komentarisati kanal po imenu Nastas. Napravio novi kanal Android 2 Nasta. Njega ćemo drugom prilikom. Imao je Minecraft 8 video snimaka. Imao je Deadpool 12 video snimaka. Nastas vlog je snimao 5 video snimaka. Grid 2 je snimao 5 video snimaka. Metro Last Night snimao je 18 video snimaka. Game Dev Tycoon 5 video snimaka. Vodiš kroz YouTube video snimaka. Devil May Cry 5 3 video snimaka. Photoshop tutoriali i speed artovi 15 video snimaka. Kako koristiti programe 5 video snimaka. Nastas vlog 17 video snimaka. World of Tanks snimao je 7 video snimaka i tako dalje. Snimao je Hitmana i to poklanjao vidite. Znači da krenemo sad da vidimo neki njegov klip. Ja bi odmah Minecraft, Minecraft je moja omiljenica. Idemo, reproduciraj, krećemo. Evo idem. Njegov intro. I ćao svima, ja sam Nastas, a ovo je još jedan Nastas Gaming. Kao što vidite, vraćamo se i ponovo igramo Minecraft. Ne igramo onamo gdje smo stali, jer nas je server nešto zeznuo. A i nisam se čuo svet, tako da to nije bila moja volja da, odnosno ovo nije moja volja da sada igramo sve iz početka. Doduše planirao sam da krenemo sve ponovo, ali to bi bilo kao neki celokupni serijal Let's Play Minecraft. A ono što smo do sada snimali, to bi bilo, odnosno svrstao bi i stavio u neku playlistu Minecraft Gameplays, ali okej, to vas sada ne zanima. Zanima vas Minecraft, ono što imam da kažem jeste to da, kao što vidite, imamo novu teksturu, valjda možete da primetite, i sa njom ću vas detaljnije upoznati da kasnije. Sada planirao sam i da ubacim neke modove, pa sam ubacio onaj Race minimap, ali sam onda shvatio da vi u stvari sami možete napraviti mapu koja nije ista kao ta gore minimapa, ali mislim da je to dosta zanimljivije, tako da ću se potruditi da se ne izgubim u ovim prvim epizodama, pa posle kad se kupimo redstone i... Eto, čuli ste njegov jedan videoklip, to je bilo komentarisanje, snimao je naš vlog i sve redom, znači vlogovanje, imao je skoro sve, znači preporučujem kanal, poslije ćemo, znači da komentarišemo kanal koji, i to je to. To je u sljedećem klipu. Ćao!